yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Ini semua lebih dekat daripada saudara kandung juga. Semua pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mencintai kepada kota Al-Madinatul Munawwarah juga. Semua melaksanakan salat tepat waktu. Semua berpuasa Ramadan dan sunnah. Semua menghindari daripada ghibah. Semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Semua memperbanyak berbacaan Quran. Semua orang saleh.